गरेसरनि सुबुंफ्रा डाम्पार गारि हमदों। गरेसरनि रायजो राजाफ्रा खुंथायनि नेमफोरखौ सिफायनायनि थाखाय डाम्पार गारिखौ हमनानै पुलिसनो गथायना होयो। हमजानाय डाम्पार गारिनि नम्बरा AS01 JC 8834। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्ला खुंथाया फरायसालिनि गथ'फोरनि थाखाय फुंबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम डाम्पार गारिजों लोगोसे गिलिर गारिफोरनि खारनायखौ होबथादोंमोन। नाथाय खुंथायनि बे नेमखौ सिफायनायनि थाखाय गरेसरनि थागिबिफ्रा डाम्पार गारि सालायगिरिफोरखौ रागा जोंदों। सिगां समावबो गरेसरनि सुबुंफ्रा सानजा बाहागोआव सोलिबाय थानाय गोबां डाम्पारफोरखौ बेबायदिनो हमनानै गरेसरनि पुलिसनो गथायना होदों। बे समाव गरेसर पुलिस बिफाना डाम्पार गारिनि सायाव मा राहा लागोन समाजनो फोरमायसिगोन। কথাটো হৈছে কি যেহেতু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ আমি যেহেতু প্ৰশাসনৰ কথা শুনো আমাৰ আজি মানে এইমাত্ৰ মানে ডাম্পাৰ এখন মানে আমাৰ ৰাইজে বা আমাৰ গৰেশ্বৰ বাছ ষ্টেণ্ডত আমি ৰখালে মই স্কুলৰ পৰা আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ কিয় ৰখিলে তাৰপিছত মই সুধিলোঁ এনেকুৱা কথা তাৰপিছত কথাটো হ'ল কিয় ৰখালে ৰাইজে যেহেতু স্কুল টাইমত আমাৰ মানে তামুলপুৰ মানে DC অফিচৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে যি মানে 10টা বজালৈ মানে হেভি ভেহিকেল মানে নট অনলি ডাম্পাৰ বুলি নহয় যিকোনো মালবাহী ট্ৰাক মানে চলাচল বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ সেইখিনি সময়ত স্কুল টাইমৰ কাৰণে মানে টাউন এৰিয়াত গাড়ীটো বন্ধ সেইকাৰণে তথাপিও প্ৰশাসনৰ কথা মানা নাই সেইকাৰণে ডাম্পাৰখন ৰাইজে ৰখালে এখন ডাম্পাৰ আছিল ডাম্পাৰ এখন ৰাইজে ৰখালে সেইকাৰণে নেক্সট আমি আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ মাধ্যমেদি যিমান মানে মালবাহী গাড়ী আছে গাড়ীৰ মালিক বা যিখিনি যোনে গম পাইছে তেওঁলোকে যেন স্কুল টাইমত গাড়ী মানে আহিব নিদিয়ে তেওঁলোকে ৰাখক আমাৰ দেৰিকৈ আহক 10টা বজাৰ পিছত কাৰণ আমি প্ৰশাসনক সন্মান কৰোঁ আৰু আমি গৰেশ্বৰক ভাল পাওঁ সেইকাৰণে গৰেশ্বৰক ভাল পোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি এইটো কাম কৰিব লগা হৈছে কি ক'ব যিহেতু প্ৰশাসনৰ যিটো নেকি থকা প্ৰশাসনত সন্মুখেদি গুচি গৈছে ডাম্পাৰ পানী প্ৰশাসনৰ এইটো মানে হয়তো এইটো মই প্ৰশাসনক দুখ নিদিওঁ কাৰণ প্ৰশাসনে কৰিবলগীয়া কাম কৰি দিছে তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন দিছে আমি অকল প্ৰশাসনকে কিয় দুখ নিদিওঁ আমাৰ ৰাইজৰো মানে আমি ৰাইজো মানে চিনচিয়াৰ হোৱাটো দৰকাৰ ভুলটো দেখাই দিয়ে অকল প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমি ভৰসা কৰিলে নহ'ব প্ৰশাসনে তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন দিছে কিন্তু আমি অকল প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমি ভৰসা নকৰি ৰাইজেও আমাৰ যিহেতু আমি নাগৰিক আমাৰো অধিকাৰ আছে আমি এইবিলাক বস্তু প্ৰশাসনক অনুজ্ঞাই দিয়া गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जारागुरिनि गोविंद बसुमतारी कलेजाव BSAT सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSAT सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोविंद बसुमतारी कलेजाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गोविंद बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पोकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो गोविंद बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथायनि खाबुखौ लादो बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022719299 9706680878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।